Ho condição lá no Bento Monteiro toba ia lurong. Nauk tem nain tolu na o koto sasang ia motorizada nia bagasi, inclui helm no telefone. Cronologia acontecimento maka ia segunda kalang lorong tolu fulang março ne vítima Bento Monteiro remutua hone colega Sira filha husi uma sente lano nia para motorizada ia suku Santa Cruz ia nebe vítima toba dukur ia bronzon leteng. Ho condição Bento niang na ukteng na entolu ho inisial MAF SAC no kapa SA halai liu no foti tia nia speaker ida nebetara no mos foti tang ida ia bagasi larang inclui helm no telefone. Sasang hirak ne speaker no helm suspeito sira entrega ona no hela chas telefone niang inclui documento ia pasta larang maksidau kuliah sai. Suspeito sira ne se detém durante horas uranul resingat ia comando PNTL dele ho dihem processo ba Ministério Público. Seminto kalang ete au soru kalang au ia kolega sira ia mascarenhas muito kolega sira amihemu alami tua então apa au tur descansa ia sekolah portuguesa ni kotu ia bronzong melete kanini konti me frenyan basic mai au descansa na ba então au senti kole no dukur au lata au toba kia au toba no ia na ba au hanya telefoni iPhone 11 hanya pasta ia larangnya ia kartera ia hanya tali cas iPhone-nya no sia kabel taxi ia mos hanya kartera larangnya ia hanya ATM BCTN-nya ia hanya kata condução motornya ia mos hanya BI mos ia kan fokus sira nebe untuk hane família sira hane pai ia untuk kartera tikne ni larang nomos ia usang o montante de solar tahan tidak nomos ia larang ya alende kartera tikne larang ia mos ia pasta ni larang ia usang rahun $7 au raide ke pasta larang tentang ina ba hau toba duni no telefoni pasta helm NHK no speaker pa telefoni pasta no helm harai bronzong nebe hatoba ba harai ya nyai si hane kelene tumba telefoni au sikat hane kelene pois tir pasta tir mos hane helm kana harai ya bronzong nebe speaker ida bot ne harai ia atara ia motor ni oi atara motor ni no speaker rekik ne hatau ia motor ni bagasi lara i haus dukurtia haus latene atau kontese sa tidak kan kontese lalaize atay na ba ia kolega nen rua maketa etang acontecimento no sira halu mayal ira serpotan sasan kolega nen rua eta antan sira duni tuir tumba ia Santa Cruz tumba dalang atau tumba udian tokuang yang ne naba sertama ba antan sira etang tang kolega bernai ni ba antan sira husu ajuda sira atau ba kolega ne kan kolega ne tambah sira halai tambah bahkan kolega daya baru nabane etang hela antau sira tama tirba tiba atau buka sira lah etang kan sering telu saya paling be fanu hau kolega daya baru nabane no fanu duni hau kolega baru nabane fanu duni hau oh ngira loke mata dermai sediang mau hadir lah mau selesai no kota loke mata horeva hanya sasan lah itu sama itu kan antara kamu sansa foda kan sedia kita tun langsung bauma pun direta bauma tambah pating sertumba rumah ni kami atengen kita direta amne atau motor tumai kamu soal motor ada kolega dan boy dah kita ngomong ni suruh motor ida no kolega dah baru nawani ni motor hat akan tumba itu tuh neba ami hetan dulu suspek dengan gua maka gora dadang yang larang ida kuangnya maka takahela hale takahela sira parale estrada buat kita langsung direta para motor atau direta usuhan hele madia usuhan hele mai atau dia masa so trauma tahu jadi dia usus bukan ya saya hele sesuai sama dia hanya motornya SPL-nya sesuai sama ini direta sudah ke halai atau la consegue dunia atau kolega da baru naman kita badire ta umade
Coba di data rumah oke ya tang melihat tama dulu lebih umum como kalambo tentang emang descanso tuh nah melihat sih no ini sudah hal ini sudah mesti kela motor ami tama tiba tambah dalam keluar lah tama tiba saya pernah suruh motor layar antang ami buka kuasa ya dia larang buka melihat buku ida tuh relay strategi itu tahu ami usu deh melihat sudah baru tama saya motor ini tambah yang kolega baru ini mah kuliah dia hetan sira baru tama sai motor ini tama ke mau sesal sira lela ko hetan de telen fanta telefoni ho be pasta katera larang sira atau yang momento da abi bukelane harus da sadar kata kali speaker mas lakon ho tai napa sira langsung ke sira lebih kita jalan sekarang ini dia atau misal direta ya esquadra policial feito. Kita melihat misalnya gini, melihat saja mais ou menos 2 para 3 horas de madrugada sana, dengan atau informasi ini, tahu mana polisi dan mana dia como kalam moto na, kami sobre si informasi ini, abang kualo dader maka mai suruh direta komunante esquadra. Então, depois de filo se esquadra, kami continua lau buka tang la consegue hetang helema na fatin ya hau di telefoni ka pasta ki ou speaker rua la hetang foi depois de garisang hamai untuk comandante esquadra ou polisi sercelo tambah fatin hawatena antau ami direta via suspeito seruma foto duni mau nendua mai então polisi investigasi rewara kamu satu bertindak untuk semua ini Suspeito sirane laos na update vítima bento nya sasang may be sira hadau telefone sira daung Australia ida niang ia sábado ne inclui mos Timor niang ida ia domingo kalang. Reportagem melanya Conceição Televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto atau ten informação atual dia kliu kita haluha haneham botão subscribe like halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.